Ngiyanibingelela balaleli be Transformation Lives nabalandeli nababukeli bayo. Igama lami nguSifiso Manana nje kune story engicela ukushare nani kakhulu esayithini inhliziyo yami. So as much as ngithandile ukuthi ngisitshele nje kahle le story simayela nokuthi ukuboshwa kwami but asikho ngampi kodwa ngifuna ukuchazela ukuthi ngafika kanjani. Futhi la ekseni kwakuyisonto nje ngiyakhumbula sinabafethu sihlala emgaqweni muhlala emgaqweni ke kusuke kunezinto ezikuphushele khona uvelanga awuvela ufike khona. So nje wahlala emgaqweni siyantshontsha sibamba inkunzi siyenza yonke nje into onoyiqala ongayicabanga ukuthi yenziwa umuntu ohlala emgaqweni ukuze sithenga ama drugs noma idakamizwa lezi sasebhema ngaso sikhathi. Kutheme kunjalo kuyisonto eksenike mekuyisonto ke kuthuleke ke eindaweni ezinjengo Matown kanje ngoba bambalwa abantu more especially iPine Town because iPine Town amadolobha amalokishayo mancane wamaningi akufani nedolobha iDurban. So kuyathuleka mekuthuleka kuyisonto njengoba kuthulekile ke kuyisonto nje sithi mesiqhamuka nje khona noaccuse bami umacaleni baba bawu3 engangihamba nabo ngaso sikhathi kuba ukuthi sibona usisi ophethe ingane ubeka isikhwama la eceleni kwakhe isikhwama leso senjani lezi khwama lezi nje zokufaka into zengane ejwayelekile baplaneke isiplanele sobathatha noaccuse ulalela ngoba unomncane futhi awuyena umuntu othanda ukubamba inkunzi siyawazi into enje into zakho lesi sikhwama bathi zosihlwitha somkhulumisa thina kube ngathi unake thina wena uthatha isikhwama enganakile ubaleke naso kanti angibuzanga ke langeni ngalolanga because kwaba uswe ngaboshwa ngalo kusho ukuthi kwenzeka kanje mengifika bamkhulumisa ngempela usisi bemkhulumisa mina ngidontele isikhwama ngitheme ngidontele isikhwama abe umuntu omemeza nje obememeza nje umphakathi uvela uqhamuke kanti la ngikhona eHill Street ngasedeze kwaTaxi rank yaseNazareth ayikuphuma driver ngimiswe imoto ngibanjwe kanjalo ngishawa mengiqeda ukushawa ngilele kanjalo nje ngumuntu olele ongathi ufila akazi lutho phela ngoba ngineyinhlungu kuqhamuka amaphoyisa mengiqhamuka amaphoyisa abuza abantu ukuthi ushaweleni ke lo kuthiwa lo ubebamba inkunzi angithatha amaphoyisa angifake evenini nje angikwazi ukukhuluma ngikwazi ukwenza lutho ngitshela ukuthi mina mhlawumbe ngisesibhedlela angidabukela njengomuntu phela umphakathi kanivele ngiyiphara ngaso sikhathi so angazi ukuthi noma mhlawumbe ngisesibhedlela sengibonela usiko angangiboshwa into engenza ukuthi ngisingangiboshwa ukuthi angiyanga direct enkantolo ngaleli sonto kwafanele ngiye ngalo ngahlala isonto elinye bengakangigingqisi enkantolo bengakangibophi okusho ukuthi besafuna ngiqale ngirecover bese bangigingqisa kuphela isonto ngempela bangigingqise kuba ukuthi ngiboshelwani irobbery ngoba ngangibambe inkunzi basho njalo abantu amaphoyisa ayebatshela. Okay ke ngikanjalo ngiqhubeke ngiyovela enkantolo ngiyobengela enkantolo ngiboshwe mengiboshwa ngishawa ngo7 days we confirmation of address ngoba phela apply my bail la usukusayo ubengele ungeke ukhulumele ukuthi ubengele enkantolo uvele kuthiwa kushiwo lento eshiwoyo ungene phansi uye kuphi Westville mengene Westville ke ngoba ngize ku7 days angena ke nokho umuntu obethanda ukushaya inombolo angiyena umuntu obethanda ukuthi mhlawumbe abe mningi nala kushaya khona inombolo sengisho la uma section not ukuthi mhlawumbe ngangisaba ukuthi enhlizweni nami kwakhona lento ukuthi njengoba ngikule ndawo kade ngangena phansi lokho ngibone ngathi kuzongibopha yabo kunento nje ekutshela ukuthi okay manje engathi ku serious ke lokho njengoba kuthiwa robbery manje urobbery ngiyayazi and it's one of the cases akhona amakhulu la eSouth Africa ngiboshelwe yona ithicket lami ibhale ukuthi robbery. Okay mengiboshwa la ngingena ngihlalo 7 days ngibuyele ngihlale nje kule ema section la kushaya khona inombolo ngibuyele ngaphaka ngibuyele futhi enkantolo mengibuyele enkantolo ngiphinde ngishawe ngani ngo2 months ke manje we further investigation kusaphindwa ngecala kanti ngibuye ke enkantolo manje enhlizweni yami njengoba ngisho ukuthi angithandi ukuhlala kakhulu kubantu beyinombolo ngoba isuke ingekukhulisa inombolo kusuke ngeke kube yinto mongene kuyona ezoshintsha isimo sakho it's either izokwenza ibe worse noma izokwenza ukuthi ugcine usuyifaka ekhanda uphile yona ngoba baningi abantu abaphila inombolo. Okay angikho lapho but ngila ngitheme ngibuya ke enkantolo ngishaye ngo2 months manje u2 months la isikhathi eside kunezikhathi ngangijwayele ukuboshwa because ngangijwayele ukuboshwa nje into ezincane so manje sengishawa nge-stress nge-remind ya 2 months ngiyabona so shothi lokho serious ngempela ke manje
enhlizweni yami angifuni ukuhlala nabantu abashaya inombolo. Kuthe ngibuya sengiza ke manje wesivili sengishawe ngare-remind. Mengifika la ngokuthi mina ngumuntu owusigebengu owutsotsi noma ngasona isigebengu but ngumuntu othanda ukukhuluma nabantu no socialize nabantu. Sithe mesihleli nje kulezi ndlu lezi ezamabhokisi kuthiwa amabhodlela izinto enilinda kuzona ukuze nema sectionini noma nizwa enkantolo because ema sectionini nani kusemdeni vuka endlini nje bese niyakhona. Shuthi nje abengihleli ngumuntu njoba ngisho vele kulalwa khona mekulalwa khona ngibone njoba sihleli asibaningi sikunakugcwele abantu abangashaya inombolo abantu bayishaya inombolo sokusuke simixene ukuthi siyohlukanisana kuphi ema section noma siyohlukanisa ubaba ngakusasa ukuthi wena uhlala laphi uboshwe yini uzohlala esection ukuthi uhlala esection enokuthi ngibona la noma ngihleli la shuthi kunomunye ubhuti nje lapho wangicela umentshi ngiyakhumbula ngoba ngangisabhema nje ubhuti omdala nje othe ukukhwela noma engamdala kakhulu but wangibiza nje ebona indlela mshuthi ukuthi angeke ngisho ukuthi wabonani but wabone nje intwana ekhonzi angakwazi ukuxoxa naye because wayethule nje umbona ukuthi lo bhuti yazo frustrated la and akazi ukuthi kahle yini shuthi enzekile icela nje umuntu nje umqondo wakho ngekho kuyena mengibiza athi mfana mhamba kanjani mshana bunjani ngise ngiyaphila manje asangizabela umuntu isilaba bafana laba shuthi uyabona ukuthi mina ngiyakwazi ukukhuluma laba bafana abashaya inombolo yena angeke akwazi noma mhlawumbe wayengakwazi ukuthi ngangeke ngazi ngaleso sikhathi but nje ngoba suspend ubusuku naye wayisho lokho engithumile nje ngokuthi ke phela uyabo ejele ukuthi ila uthola khona isikhathi eside sokuthi waze nomuntu noma ungamazi ngicela siniba abangani ngoba nje ngiyazi ukuthi bakhona abangani manje abenza izinto eziright eminyango abatholana ngaphakathi ejele. Okay shuthi mesixoxa nalo bhuti angitshela ukuthi yena uhlala protection kanje mdala akasayishaya inombolo kade wafika naye isisebenzi bathi manje amacala abhekene nawo makhulu kakhulu so lento ukuthi uzolibala inombolo uzogcina engaphumanga ejele ngoba izinto mase ihlangene ekhanda sibanjani ziyadisturb ikhanda. Shuthi nami njobe ngixoxa lo bhuti lo nginento ukuthi angifunde nami ukuhlala kuphe sectionini yabantu abashaya inombolo ngithi ngimbuze nje same time ukuthi manje brother usho uhlala kanjani leyo section athi hayi khuleka mshala ngoba ngibone ukuthi ufana right sizohamba nawe ngizotshela ubaba ekseni mase besivulela ukuthi owasekhaya wena ukuthi siyohlala nawe endlini yami. Abantu abashaya inombolo bayazi ukuthi emqondo nami khona into ezokuthi awunkonze ngempela noma mhlambe useneyinhloso ezithize nje phela isejele la kangazi yabo hayi kuse ngakusasa sihambe nangempela sifike abatshela uba ukuthi ubhuti wami shuthi umuntu oseyaziwa nje ngoba ngisho ukuthi ubhuti oright obona ukuthi uthe ukukhula but akakhulile kakhulu but ubhuti nje oright shuthi kade ahlala ejele mengicabanga ngokubuka nje isimo so baba abindaba omhlonipha ngayo namaphoyisa nani wawatshela ukuthi hayi ufuna ukuhlala nami nangempela sithe ngakusasa sihlala sectionini ekuphi ekuthiwa kune section nje sihlala kuyona abantu abangashaya indawo la protection yila engafika ngahlala khona ngezokukhuleka ngezokucabanga kakhulu kabi ngejele so njoba ngisho ukuthi muhle ejele ziningi izinto onesikhathi empilweni yakho sokusenza so uthi mesihlala nalo bhuti lo sihlale sizwane kube ukuthi nje umuntu ongikhonzile kanti kuzothi ngelilanga angixoxela indaba ethe imshana uyabona nje ukuboshwa kuyekeni manje ngoba njoba ngila mina angithanda ungabone ngathi angiphilile ikhanda ngiphilile but amacala angibeke la mangase ngixoxele ngabamba ikhanda and lo muntu engikhuluma ngaye uyasho nje ngoba suke sizoba u2 but mayiphuma ngaphandle ukhululekile. Ngithi mina ubhuti kwenzekani nami nje ngiyiboshelwe ngifuna advice njengobhuti omdala. Okay yazi lo bhuti lo baba athe yazi bhuti yazi mshanami la kwenzeka nje phela ukuthi eminyakeni edlule nje mina kade ngaqala ukuboshwa njengoba kade ngitshela lapha ezantsi ukuthi bengiyisebenzi kuthi eminyakeni edlule ngangiboshiwe kahle ngangigwetshiwe ngecala robbery ukugwetshwa kwami lokho ekusuka la ngangigwetshwa amacala ami but ngafika la ejele ngumuntu ongenale visitor ngumuntu number 1 ongavakashelwa because vele ngangisuke kwifamily engekho right nanokuthi ngangingenayo umuntu oyisupporting structure kuphi eminyango. Ngafika ngangigwetshwe lapho ngiyakhumbula ku12 years ngoba sahlukaniselwa inkantolo no accused bami icala lelo isigwebo secala ukuthi siboshwe sonke but ke simesigwetshwa sigwetshwe lo 12 years ngihlale mina samsiqonde nami sibo 12 years ngihlale ngaphakathi kutshele ngavakashela umuntu ngiqale kancane nami ngiadapt ukuba isisebenzi kibe isisebenzi bandla ngisebenze lapho makuhamba iminyaka ekutshela uculo so apply nemsebenzi uthi ekapply kulwami imisebenzi ngokuthi la ejele kunezindlela zakhona zokuthola lamafoni so ngilonge ibuka lento abantu abangani bami noma obhuti bami
engizwana nabo noma bahlala endlini bephatha amafoni abo kube khona umuntu ngoba ngase ngiyinombolo ngaso sikhathi owayeba untanga wami enombolweni njengoba untanga wami enombolweni nje sesikwazi ukucreate izinto naye kanti wena kubo bani une visit uyakwazi uvakashelwa kahle kahle mina njengoba ngingakwazi alright kuqhubeka isikhathi athi kumina lo bhuti njengoba ngihlela ngikhalela ukuba nefoni ngoba ngibona ukuthi bayajola abantu baneyintombi ejele kunento ekuthiwa inhliziyo uthanda nomuntu ongazombone uthanda naye ko Facebook kuma social media nami leyo nto ngayifunda khona ngangayazi ngokuthi ngiyazwana nobhuti wami umngane wami lo ngigcine nami sengibingelela usisi owumngani nentombi yakhe uyena leyo ntombi yakhe iyazi usuboshiwe so usisi wakhe naye shuthi indlela abathandana ngayo no accuse wami lo uyamchaza le ntombazane yangasisi wakhe angiintroduce kamnandi inkinga yami nayami akunafoni ngikwazi ukukhuluma ngefoni yakhe lo accuse wami kuphela of which mekhona noma sesebusuku esilele noma ngabe mina ngangiyithola access ukuthi ngikhulume nentombi yami le ewusisi wakhe ewusisi wentombi yakhe ngangengikwazi because ngangingenayo ifoni kanti kuzoqhubeka isikhathi lo mfethu lo sithanda nalo sisi kanti umuntu osebenza kahle usisi wakhona mengizwa kuthiwa umngani kasisi wakhe kanti ngokuthanda kwami naso siyakhuluma ngibuza ukuthi awumfethu unendaba ungamina iphone ngimchaza ukuthi sisi wami angina visitor la ejele kahle anginamuntu abe umuntu opromise ukuthi uzongithengela iphone ukuze sizobuxhumana ngendlela eright okay ke mesixhumana ngendlela right kuqhubeka sesiyathandana la ngifuna nje ukusikhatha short story ngoba manje kuni iprocess eningi yokuthi ngilokho ngisho ukuthi kwenzakalani emshana but ngifuna ukunderstand le story esezingilethela manje okay kuqhubeka isikhathi kanti lo sisi njengoba ngihleli naye nje la njengoba ngithana naye la yena waqalwa ngithengela ifoni mengithengela ifoni uyangifakela nemali ejele kunendlela ke esikwazi ukuthi sithole ngayo imali ejele like nami bengingayazi futhi ngiyifunde nje nami phela ngikuyibhantinti ziningi izinto ofanele ukuyifunde mengifunda lamshana izinto la kulabo first dose sengithengela ifoni wangibuza imali wangifakela imali yokuthenga ifoni ngayithenga ucingo mengithenga ucingo la uvela useyintombi yami siyathandana into kahle eyenza ukuthi ngigcine sengimthanda kakhulu wayingenza la yonke lamshana mejele ngeke ngiqambela manga ngoba ngitshela ukuthi mengidinga into ngangananazo wayefika ngitshela futhi into ayisho mina wathi ngingaphinde noma ngingayisho indaba okudlaleni bethu kumngani walomfethu engamthola ngayo ngoba uyazi ukuthi wabingelelwa nami nga-invitewa so asiyeke indaba ukuthi atholana kanjani sithanda nithena soba u2 hayi nishana nami lo mfana lo sisi lo engenza la zonke izinto engangiyicela ngisho ukuthi mengifuna imali wayengifakele ejele ngumuntu osephila impilo ephezulu ngesimo sokuthi nami sekukhona engikwazi ukusenzela khona ejele ngitshela ukuthi ngangayisoyela imali emshana ngoba ngiyakhumbula ukuthi kukhona engase ngikudayisa la ngaphakathi ukwaye ngase ngasawubhemi of which menguthengile nguthengele nje ukudayisa nokuthi ngiwashelwe sengumuntu nje ophila impilo eright ejele ngenxa yontombazane engingamazi engithole kuphi na efonini labantu sibabiza ngenhliziyo yomshana njengoba ngixoxa le story emshana nami ngenzela ukuthi nawe ugadi ukuthi mekwenzeka icala lakho ligwebo wazi ububi bejele ukuthi bunjani ngithi hayi ngiyakuzwa malume ayi umalume athi ayi kulungile mtshana yazi ukusho ukuthi kuqhubekeke la njengoba sithandana nalo sisi lo into ame ngayo uthi ngiyakwazi ukuvakashela ejele into azoyenza yena ukuthi mhla ngiphuma uyokwenza sure ukuthi siyahlangana ngoba ungithandile nami sesiyathandana njengoba ngitshela ukuthi mshana bengakaze ngifakele imali ejele bengakaze ngibhekwe noma bengingasabhekwa bengathe indaba nokubhekwa but bese nginendaba nokuthi kukhona umuntu at least ongaphandle onjani ongifakela imali ukuthi ngibe umuntu ophila kamnandi nami ejele angifuni uqamba ngamshana ngase ngikade ugcina ukuba nomuntu osifazane indlela esasithandana ngayo kwakuwukuthi sithandana ngokwamafoni but indlela yenza ngayo sisoyenza sure ukuthi uyangithanda ngoba la sasifonelana every day ukufonelana nje like every day ukufonelana i-airtime angiyisoyeli mengidinga imali ngiyazi ngomhla kabani lo sesongifakela imali noma ngabe khona into ephuthumayo mhlawumbe ngifuna ukuyithenga la ngaphandle into zokugqoka uyangifakela imali so ngamthanda ke nami ngeke ngiqamba manje ngagcina sengimthanda abanisiswa abantu lena lo engamthola kanjalo emafonini ayi uthi sithandane nosesimshana sithandane iminyaka manje la mina bengishaya u12 years kanti u12 years yami uyinamba muyinamba uchaza ukuthi ushaya ikota yesigwebo okusho njengoba ko12 mhlawumbe uzohlala 4 no 6 months 4 years 6 months mase uyaphuma ngaphandle so njengoba sithandana lo sisi lo sekusela unyaka
no 6 months ngihambe noma sekusele into engangaphansi kwa 6 months ukuthi ngenze njani ngiphume ngaphandle. And njoba ngisho mshana ukuthi lo sisi ungenzela yonke into engiyifisayo la ngaphakathi ejele. Ukuthandana kwethu kuqhubeka kube mnandi kanje nami sengaziwa sengimokola sengumuntu nje ophila impilo eright osengasayina lo muntu ayeboshwa uyena ngenziwa lapho ubani umuntu engakaze ngimbone oyintombazane engimuzwe evoicini engimuzwe efonini ukuthi intombazane. Kuqhubeke mshana sithandane kanti usuku lokuphuma selizofika nakumina njengoba sikhuluma intombazane le ithi nje angishiye zonke izinto angithengela zona lapho ngaphakathi nefoni ngishiye ngoba ifoni leyo vele angeke ngikwazi ukuphuma na reception ngoba vele ngayithola ngaphakathi ngobhotsho. So yonke into lapho fanele ngishiye mina into ezongenzela yona ukuthi mengiphuma nje izongifakela imali ngize kuyona sibonane izongiyalela i-address isho ukuthi ngiyakuphi ngize kuyona sibonane. Okay ke kulungile kuqhubeka kanjalo uthi lifike mshana usuku lokuthi ngenze njani ngiphume melifike usuku lokuthi ngiphume nomama uyazi vele ama excited nginentombi la mshana sekade vele ngafisa ukuthi ngibonane nayo inkinga yami ukuthi phela bengingaphakathi umuntu wangibona mshana thana nomuntu uzomkhalele ngisho nokuthi hey manje ngincintwa ke uyombona like ubuso nobuso. Okay kuthe kumele ufike usuku ngiphume mengiphuma la mshana kade ngagcina ekhaya ngimeke u4 no 6 months ngahamba and address yakhona angisayazi but into enginenamba yayo nomuntu engine connection nayo ile ntombi yami esengithole ngaphakathi ithe mengiphuma ngibhale inamba yami phansi ngiyishare zonke izinto ngaphakathi ngiyibhaze noma ubani wangaphandle izofona semthami izobona ukuthi mina yenze njani ifone back ingisendela imali ukuthi ngikwazi ukuthi sibonane nami la ngisemqondo ukuthi angizobona umuntu wami mase ngiyekhaya. Okay ingenzekike lokho ngithe ngiphuma ngaphandle ngicela umuntu ozongibhazisa ngempela ngiyakhumbula ngangisho ibhasi nje edrobheni ngifone ngicela umuntu ozongibhazisa mengibhazisa lo muntu lo ifone umuntu wami semthami mefone umuntu wami semthami la athi baba kulungisa uphumile ngizofakela imali kulo muntu uyamthemba yini ngempela athi hayi kulungile ubhuti nje ngimbonwa ngaphakathi esitolo ngiyamthemba ngizomfakela imali kuwena uthe ngifone yakhe encane ozongifonela kuyona ngoba mina ngise Eastern Cape namanje ngihambe ngomsebenzi kodwa ngokuthi ngizoba la isikhathi eside ngingajabula ukuthi kade ngakufisa uyakwazi ke na ukuthi mukade ofisa intombazana even ngabe kuthiwa ungaboshiwe but ukuthi niyathandana nje umuntu wakho ufisa ukumbona ngathi ungabuye umthinte into kanjalo. So nami nganginaleyo ego ukuthi hayi ekhaya ngizoya manje mos vele bebe labantu bebengangibheke nje so anginayo into ngabe enhlizweni engaphezulu kwaleya lo muntu lo esengifuna ukumbona. Kwenzeke njalo angifakela imali lo sisi wabantu ngithenga ifoni kaPep ngiyakhumbula ifoni encane ngimbhaza foni esemthama ajabule bese ngifakela ke imali u2000 ngeke ngikhohle yokuthi ngiyobhukha ngigibela ibhasi eza kuphi eza Eastern Cape mengithenga ke leli ticket ngisengefoni yami encane la angithi asho angitshele nje ukuthi mengifika erank ngifone uzobe sengithola khona uzongilanda khona. Okay nami phela nginemali nginefoni entsha ngiyobona intombi yami kade ngagcina into engabhayisa ngayo ukuthi mshana ilento ngathi nje mengisuka ngabona ukuthi ibhasi ama ngayifika ngabe ngiyithengela nje okuyisimehlane sami okuyi6 pack nami ukuthi ngikwazi nami ukuthi ngiphuze endleleni ngoba ukusuka eThekwini Eastern Cape indlela lento hayi ngihambe ngiyishaya ke lento yami ifika ibhasi ngithathe ngihambe ngiyishaya ke lento yami endleleni kanti vele isikhathi engizofika ngaso bese ngimtshelile usisi ukuthi ngizofika sekulethana wathi ngikhuleke mengifika nje uzongilanda noma uzothumela abantu menguthi ubambekile bangithathe ayinanga ngempela ngifika entambama edrobheni la khona sekuntambamanyana ngimfonele mengimfonela ifoni ayisangeni ngithe ukuthi mhlamba no iBetrom network njoba angithi njoba kade ngihambe ngishayela lendlela nevele nami sengiyidizi ngijabula ukuthi ngiyobona umuntu wami indawo nje yokuqala engathi ngehla kuyona engathi mengithi inhlanga ngiyibone ezitolo zikhona engavaliwe ngoba kase kuntambama indawo yokucisha ukoma vele nami la mshana emqondweni wami ngiyidakelwe hayi ukuthi ngidakiwe but nje angikho sober minded so ngavele ngathi hayi no ngizomlinda umem lapha ngizolonga ngimfonela ngibe ngithenga kancane ngiyishayela kancane khona kuleyo ndawo yakhona yokucisha ukoma hayi ngingene ngaphakathi impela mengingena angiphethe mengingena nje kakhulu mengisi ngitanhla ngibona abantu ubhuti abawu2 abaphuza into engishaya badlala lesinungu baphuza vele lento ekade ngiyiphuza kuphi emotweni angazi umuntu la manje so kufanele ngithola indawo nje nami ngingathi ngifika ngibe ngikhombisa phela ngisigebengu ukuthi angiyena wala fike ngithi abafethu kuhamba kanjani no ngawufaka namawodwa la sithi ukushaya bathi hayi show khulileka mfethu
ngiplace nami isnooker ngifuna ukuthi bangasheshe bangibone ukuthi ngumuntu osuka kude and ozohlangana nobani nomuntu angamazi hayi kuqhubeka isikhathi ngiloko izami ifoni ayingeni ngicela bafethu cela bangifonise mhlawumbe inamba yami seyiblockile zibe khona nje intolo but kube ukuthi akwenzekile manje ukuthi ngimthole ocingweni losisi kuthola isikhathi kuzokube isikhathi ezali mhlawumbe kwangabo 10 lapha and sesilongithengile sengithengiswa nawo ukuthi lapha mshana phela angisamthola umuntu engizekena ocingweni sengidayisana ukuthi kuzokube ngakusasa ngikwazi ukucela usizo ngoba angisazi zokwenza njani manje ayi kube khona into sengidakiwe la sesidakiwe kade siphose nabafethu ngivele ngibatshela ukuthi bafethu phela la ngisenkingeni ningibona nje anginayo indawo yokulala kahle ngizobona intombi yami la ubani igama layo umbali wakangcobo hayi awumfethu uhlala basho uthi hayi la uthi uzongilanda la eTown angithi mase ngila ngimfonela akubajabula bafethu echa bafethu nentombi eziright nini ezinika imali zithi izozaneni kube ukujabulena kanjalo but siqhubeke sihlala bangizama sibathi hayi mfethu kulungile asizukudrayisa mhlambe inetwork yabhethe noma uselivale mhlambe uphelele ibattery njengoba usemsebenzini la ekhona hayi kulungile kuqhubeka isikhathi kucaca ukuthi ngampela la sekulezi ikhathi zabo 12 kuthe mekusanjalo kungene nje intombazanyana la mingela intombazanyana la o12 ikhathi eyazana napho lapho ngoba ngibona indlela yababingelela ngayo yavele yathi hawu ninjani bafethu bathi hayi siyaphila hawu uphuzana hayi siyaphuza la sinomngane wethu kanje so le ntombazana emingena njoba ingena nje iza kuthina ngqo vele sekuyithina nabantu nje abambala bahleli kuphi ngakuphi ngase kule plug kule ndawo le abalokhuza kuyona ethilinda kuthengwa khona okay kulungile kutheme kunjalo nje lo sisiphuza naye kancane kusho ukuthi le ndaba lo sikhuluma igcina isiphumile ngile ntombazane le ndaba ukuthi hayibo lo bhuti phela kanayo indawo yokulala kanje kanti sesicabanga ukuhamba lo sithatha ayikhulekani bafethu khulekani niyakwazi nje nini ekhaya lo sisilona now okay bafethu umnikeni nimkhombise ekhaya nami ngisayihambela mase efuna ukulala uzoba safe nje angithi nesumngani wenu hayi cha kulungile uzolala ekhaya mina ngizombona late mase ngibuye ekhaya mase ngibuya endaweni nami ngoba phela mina ngiyagroove ngigroovist hayi kuhleke nami ngijabula ukuthi sengitholile at least indawo esafe sengi-right hayi kuqhubeka isikhathi kuthe kusenjalo la kuhamba ikhathi bathi impethu nami ngibona ukuthi sengikhathele manje sengine stress la sengidake utshwala but ne stress sokuthi lo muntu ade ngize kuyena la angisamboni sengicala ukucabanga ngendle sengicala nokuthuka manje ukuthi hawu mfethu kanti kanti kuhamba kanjani mind you angakangisho ekhaya ngiphume ejele first day nje sengizotholakala egangeni kanje ayi kube khona into ethe kulungile ngizozama ngakusasa usizo ngoba lo sisu sengi-offerishile indawo yokulala nokhiya unike labo bhodi vele bayakwazi endlini yakhe bathe yila ngaphesheya nje muphuma ngaphesheya kule ndawo sasihlele kuyona uyabona nje indawo yama-suburb lapha yana indlu njenganisabelungu shuthi ngithi mina lo sisu right-ke shuthi umuntu o-right nje because in most cases abantu aba-right vele ibona bayithandela ukuthi baphile impilo enjeyana ngisho ukuthi bonke but indawo nje baphile impilo e-right esithandwa yibona ngesikhathi abasithandayo ngijabule ki-relief yami ukuthi okay sengizokwazi ukulala ekuseni-ke ngizokwenza njani-ke manje-ke ngoba phela le foni icacile ukuthi ayisangeni yalo sisi okay mingasangeni ifoni lo sisi lo aphume kahamba shiye kanjalo kucaca ukuthi sefanele manje labo futhi bangishiye banginikeza indawo yokulala nangampela sihambe nabafethu sisukume bangikhombe bathi hayi siyakuloya muzi loya hayi nangampela mesifika khona mina ngampela bafika bavule futhi kungekho nje into esolisa bavule noma bengavuli phela mhlambe ngokhiye but igate nje balidonsa kahle sangena sonke ngaphakathi sekusebusuku la ngicabanga kwango sekulesi kakhulu mhlawumbe 3:15 noma 2:45 eyintatha nje sekuzosa because nale ndawo sasihlele kuyona yayisivaliwe njoba ivalwa le ndawo le njoba singena ngenalabo bhuti laba singena nje naba abangeni ngoba kuthiwe bona bangikhombise lo sisuthi abangikhombise ukuthi kuphi then mina bangishiye ngaphakathi mase bayahamba hayi nangampela sivalelisane bangivalela igate ngithe nje ngisangena ngaphakathi lo sisi lo aqhamuka athi sorry imina sengibuyile ushuthi njobe ngene uphambana labo sisi laba egate noma ku driveway uza kumina ngaphakathi uzofuna ngikhululeke ukuthi hayibo ngampela usefikile uthi ayikhona into engikhohle wena ongenzela ukuthi ube safe nawe ukuze ukwazi ukukhululeka mina ngisazohamba vele ngizokubona kahle ngakusasa
hayi angene lo sisi egate nangampela naye avale igate mengena vele nami ngidakele la kade siphuza ubusuku bonke ngiqale mina ebhasini sengidakiwe nje ngengiqamba manga mshanami okay angene mengena lo sisi avale igate mevale igate lo sisi lo sithe nje avula isicapha ngokhiye athatha ukhiye kumina avula isicapha because wawukumina nami nje ngisengiluza ngisho ibhalani mevula isicapha lo sisi kuvele kusisha ama lights ngicabanga ukuthi ama lights nje ama lights angaphandle lawa ngaphandle endlini nawa ngaphakathi endlini vele kube mnyama nje indlu yonke like isebusuku vele sisabona lutho athi we wahamba nalo gesi kusho wena kuqala lapho ngimlandela ngemuva uhamba ngaphambili yena athi we hey yazi ke indaba la ekhaya la hey indaba le ndawo kambe yilokhuzana ugesi usuhambile njalo ebusuku kangaka hey butama ume ngiyabuya ngisayothatha ikhandlela ngimile lapho ngishiya nje endaweni eyilounge ukuthi phela sasingakahamba isikhathi eside ngiyacanga ukuyitani ngoba ungena kuloya muzi ungenele dining room mengena nje athi ngiyabuya ngisaya ikamera ngilanda ikhandlela ngilanda ikhandlela alilanda ikhandlela abuye kumina nje wayebuya kumina sobawu2 nje si happy sidakiwe nami nginanto enhliziyo lami ukuthi angakalahle lo sisi mshanami vele sengishaya ibhomu bengiyohlangana nomuntu wami mhlambe nje usengilahle nami sengizoba right yabo hayi kanti siwabantu nje ulanda ikhandlela abuye mayebuya ikhandlela athi umentshi sikhamba nawe angibambisele likhandlela kumnyama njalo la ndlela ngibona lutho usewe ngibambisa leli khandlela lo sisi lo liwe lidedele ngilibambe nje ikhandlela like ikhandlela usiyalibona usilinjani liqondile angibambise lona athi ngiyabona la nimenjisi mengibambise ikhandlela liwe meliwe ikhandlela ngithi ngiyalixosha ngiluza ibalance ngibambelele phansi yabo nje ukubambelela phansi kanti ngizwa kumanzi la sikhona ngizwa nami ngezandla phezulu kodwa phela ngigqoka icathulo bengingaboni olalo ukuthi kumanzi bengibambelela phansi la ngizwa ukuthi kumanzi la ngiyixoshe lento ngingayixoshi ngisula izandla kwinto engiyigqole ngaphambili ngiyixoshe into anginikeze yona ngiphinde ngiyibambe umqondo vele uyayizulela nje ngidakela utshwala abuye lo sisi athi meyebuya kumina athe umentshisi anguthola ngicela ukuyofuna la ngaphandle umentshisi futhi owami angikwazi ngikwenze njani ngithi hayi okay ilungile sure sister uyabona njoba lo sisephuma mshana uphuma nje uyofuna umentshisi ngazi lokho mina athi hayi kule ungahlala phansi angidonsa angikhombisa ukuthi ngihlallephi yena ngempela okay ngisinyasinto usofa ngiphethe lento leli khandlela ngithinta usofa lapho ngihlale phansi mengihlala phansi kuvele kubuya ugesi mekubuya ugesi la kuyo yonke le ndawo ngithuka mina lento engiyibambila kulona ikhandlela isidunu nje sa7 ummese omkhulu labo lo mmese kuthiwa 7 kugcwele igazi laphansi and njengoba kugcwele igazi la kune safety enkulu ende ngisho kunami kunamakhanda awu2 ikhanda lesalukwazi nekhanda lamkhulu ababelungu labantu engikhuluma ngabo kuvele budamuke straight utshwala ngoba ngangidaka kuvele budamuke straight ngiphethe u7 la kuthe kusanjalo ngisacabanga samenza intombazana kukhala ama-siren njobe ekhala nje manje la njoba ngiye ngasesicabheni sebudamuke kulotshwala ngiye esicabheni nje angazi ngiyokwenzani ngoba lo mmese ngisashocked nje indlela engangashocked ngayo lapha angazi nami kwenzekani but ngithe ngivula isicapha ugesi subuyile ngihlangane nezibhamu esicabheni kugcwele amaphoyisa nje all rounder and futhi ngiphethe lo 7 manje la ngikale ngawa phansi kanti la kade ngingakhona igazi akona amanzi ama-fingerprint asele kumina la kade ngiyisula ngegazi labo labantu abatholakale la i-safety enkulu namakhanda awu2 alabantu abadala sebebulewe ngiboshwa kanjalo uyabona njengoba ngithi ngiboshwa kanjalo mshana ngiphuma ejele la usuku lokuqala lolu ngiphumile ngiyohlangana intombi yami phesheya lento ngiphatha kabuhlungu ngoba manje angisazi noma kufanele ngifele ejele noma kwenzekani because kwakufanele ngiqale kube umuntu oyekhaya oyogeza but ngenxa nayo le ntombazane eyenza ngayo ukuthi ngize ngikwazi ukuthi ngiyoyibheka ingoba yayingiphethe kahle yayingifakela yonke imali engangiyifuna njengoba ngisho kuwena mshana ngixoxela manje ngihamba itrial kuthiwa la mshana sekunamacala amabili afana nelami icala kunabantu
aba-attend icala njengelami but noma bengafani ncamashi bona bayaroba bahambela barobha kakhulu kubantu aseberethayile ukuthi babathola kanjani angazi but icala lami liyafana nelabo awuthiwa ama-case anjengawami and aseyisibuko kwinkantolo ngoba siyabona inkantolo ukuthi okusho ukuthi isikemu singale kubantu abasuke be-invayithana angani uma uyangizwa yini but nje uthi kahle kahle into ayikho eziboshweni into usuke heha umuntu ongaphandle ufithi naye usuke edinga imali futhi labantu-ke laba bayayifaka imali uzubone ngathi wena lo umuntu okhona umuntu oserious umuntu okuthandayo and wena labantu abakubophile abantu nje vele abahamba wona lamacala noma ngeke ngisho ukuthi ibona mshana but kuthiwa kunabantu abawu-3 obhuti abawu-2 nentombazane eyodwa babhajektha noma imalini ukuze bazuza kahle kahle ibosha abantu abanosidingo semali babhajekthe ngayo ukuze bakwazi ukumgaxelisa benze icala ngaye sangaphakathi balinde usuku balenze icala ngokusuka azophuma ngalo ukuthi babonane kube ukuthi ubanjwa right handed ngoba ngabanjwa mina ngiyange ekhaya ngaboshelwa icala leli ke ngingalenzanga manje la moment awu2 nerobhara ngazi bathi imalini amlungu necala la 7 uMessi because ama fingerprint into eyenza ukuthi ngigwetshwe noma libe sila sicala ama fingerprint oqala mina ngadonga ngisendlini igazi labo ligcwele kumina ngiphethe uMessi labo bantu babulelo basho ukuthi ngabanjwa right handed kanti abazi ukuthi lonke lento mina ngiyenzanga into eyaplanwa okusho ukuthi mase ngihleli imshana ngenzela ukuthi la ngiyakukhulisa ngoba ngifuna lento mase ngihleli yabo musa ejele imshana uyakwazi ukuthi uthole isikhathi sokuthi ucabange kahle ithi lento kumina mshana labantu kade baqala ukubhajektha ngami beqala nje ukuthi bathandane nami engifakile imali osishuthi into ababekade vele beyiplana ngoba kuthiwa bahamba indawo ngeendawo and bahambela amajele babe nama fake account ba-invite in most cases abantu futhi asebezophuma emajele ukuze bayithenge le part abasuke befuna ayithenga so kunama-case awu-3 mshana ekuthiwa afana neyami but le yami-ke sengiyayihamba nje but sengibonile la ukuthi ayisekho lento lingigwebile icala ngoba ngabanjwa right handed and ufakaza wokho yonke lento abayi-check-ayo enkantolo bazo-check-a amafoni awasekho kwalawo ma-account lawo naleyo number engangiyifonela ayisasebenzi ofithi vele lento le number yami le phone yami enganginayo yintsha ngangithenge kuphephu wasedrobheni ngiya na-Eastern Cape so ayina history engatholakala kuyona noma ikhona vele ayisekho labantu nje benza ama-fake account ukuze bahehe abantu abazophuma ejele ukuze benze amacala ngabo mina kwase kuwukuthi ngiyobanjwa right handed ecaleni vele ababezolenza ngaleso sikhathi mina mshana labantu ngiyakutshena manje kade babengilusa bangilusa ngiphuma ngaphakathi ukuthi ngubani ngigqokeni lo sithi nje babeyiplanile yonke lento ngoba into eyenzeka kwakhanya ugesi ngibemeza lo sithi indaba yakaMentshisi ukuthi hey manje sisi kwavele kwakhanya ugesi kanti khona amaphoyisa eminyango okusho ukuthi leli cala lalisanda kwenziwa ngaleso sikhathi noma ngaleyo langa but kwase kufuneka kuzofakwa mina ukuze kube yimina ophatha leli cala lonke njengoba namanje ngiliphethe and indlela lo bhuti angixoxele ngayo mfethu lesi story sibuhlungu ngale ndlela ukuthi uneminyaka engasayi ekhaya and ukhululekile mesixoxa uthi mshana yibo lalela mshana ungaphathwa kabi story someone mina ngenzela ukuthi ubone ejele ukuthi kunjani because nami desperation ungavakashelwe ejele unganako umuntu mengiboshiwe okwangenza ukuthi ngicine sengiheheka but zazi khona impawu but ngokuthi lo sisi uyangenza into engiyifunayo and usengithole nefoni sakwazi ukukhuluma la yayingekho option enganginayo ngaphandle ukuthi ngimthembe ku-first day ngiphuma ngiyombona ngoze kuphela vele ngangiyombona mase ngiyasuka ngakhohlwa mina ukuthi uma uphuma ejele vele akufanele uqale kwenye indawo kuney'ndawo kufanele uqale kuzona basho njalo kabaziyo mshana ukuthi kufanele uqale uyogeza wenza izinto zezulu nani shuthi yona into mina eyavele yangiphazamisa umqondo ngavele ngabona nje wangifuna same-time ngifela imali same-time ngagibela same-time ngathenga lento endleleni so ngixoxele isitori mshana ngenzela ubone ukuthi hayi ngoba ngingasona isisebenzi nami ngisebenzi ngangena ngisebenzi mshana ngaba isebenzi kule minyaka yokuqala u-12 ngangiyiboshwe manje nje angisazi ukuthi ngampela mina kufanele ngibolele ejele nomani ngoba phela lecala lizongigweba futhi and mshana mekublaza iminyaka yamameta awu2 iminyaka imali yathathwa iminyaka yommese iminingi leyo minyaka kushuthi ngophuma senimngakana njengoba ngimngaka ejele so yona into yenza ukuthi ubone ngathi angisakuthanda ukukhuluma angikhulumisa umuntu njengoba ngikucele kahle ngibone nje ngathi umshana right and futhi lento mshana ngazi ngixoxele umuntu ngiyakuxoxela ngoba nje sihlangane siphume enkantolo nawe ungazi nami angikwazi
sengenzela ukuthi kube khona umuntu engiyibhodla kuyena so ikhanda lami mshana liyabhubha so nje nawe ngenzela ukuthi mekuthi uyagwetshwa kwenje kusho ukuthi lezi zinto lezi zomathandana koma Facebook koma phone ngoba mhlawumbe ngeke senzeke njengami mhlawumbe nabazo bazokulanda kanti bayokubulala banamapholisa ababhalise ngako ngoba labantu bakwazi ukuthi bathumele i-ID number yakho benzela ukuthi into zakhe ezipersonal ukuthi bakubhalise noma bazi ukuthi ngempela umuntu okhona kanti bakubhalise ezinye izinto ukhona nje mshana wangitshela ukuthi walandwa ngaphakathi imoto nangayazi kanti bambhalisele ipolisi babembheke ejele ulandwe imoto ephuma wathola ifamily nje ngo Facebook kanje yakwabanika i-ID number yakhe amagama akhe aphelele wathi sizophuma yamlanda ifamily kanti iyombulala ipolisi yakhe isivuthiwe so ngenzela nawe mshana ukuthi uqwashe njengoba uthanda lezi zinto zomsebenzi wazi ukuthi ejele kuphila kanjani kwenzeka kanjani so uyaba buhlungu leyo nto lengakho ngithanga ngishare because that was yaba nje istory esibhlungu kumina ukuthi awu lo bhuti lo wayethe phuma kufanele ngabuya kubo waqala intombini ayithola futhi la ngaphakathi ejele yayimpilisa kamnandi ngobani so sangiphazamisa umqondo le story that's why ngize ngikwazi ukuthi ngithi ngifuna ukushare kanje bengifuna ukubuza ukuthi uma icase mhlawumbe isilandelela kwathi nangatholakala ukuthi laba bantu laba babebulewe endlini le kwakungobani icase but abelungu nje isalukwazi kuthiwa inkantolo sasirithayile isalukwazi sesenamaplazi sihlala nomkhwenyana waso banamaplazi barithayile emsebenzini sebehlala kuba u2 so abantu akusho ukuthi kade bebelandelwa ukuthi babanjwe inkunzi abaziwa kuleyo ndawo ukuthi banamaplazi abantu abaright because babehlala nesafety endlini le safety ngangiqala nokubona mshana ngoba yayingaphezulu kwami ubude bona babula kwa same day kodwa ngokuthi ngomqondo wami uthi kade babe kufuna ukuthi barojwe inkinga kwakufuneka umuntu ozobamba icala same day ngalosuka baberojwe ngalo so that's why mina ngalingo ngafekelwa yonke imali ukuthi ngikwazi ukuze ngisuke ngiconvince ngisuke eThekwini ngize ngifike kuphi eEastern Cape mangiyilandela singixoxa namajidelo ndathi oqala lalela umbali ingcobo eEastern Cape ungamthola kanjani yabo so kufanele lapho click lapho mshana ukuthi kodwa ke phela ngoba wathi mina uhambe ngomsebenzi nami ngangeke maningi nobaba wami nje wakangcobo ukhulele kwenye indawo ngeke ngithi mina abantu bakangcobo abekho lapha but kwakufanele lento ngiqale ngiyilandele kahle ngokuthi imali mshana yaluthando wayenginakekela lo muntu ke ngiqamba manga bhethu yabo wayengenzela into engayingenzi eyayingenziwa ngisho nawo umngani nami nawo umuntu engangenza naye lamacala engangiwaboshela that's why ngi-understand ukuthi no labantu laba abantu ababe enkantolo i-trial yecala ithi babe retired nje bethenge isabhabhu babe namaplazi bashadile ingane zabo sezindala ayihlali nabo sabavakashela nje meko Christmas so labantu laba benza lecala babe ne-access yonke babe ne-information yonke yabo ukuthi babeshoda ngomuntu oyimina ngoba ngihamba icala engingalazi engakaze ngilenze ngisho ngilele ngoba ngathi ngitshela ukuthi ngiyoshintsha nami impilo yami eminyango 12 years isikhathi set but mubosha 12 years noma ungahlala into encane uhlala usayini uthi into engiphatha kabuhlungu mshana kusafanele ngiqedele isigwebo sami esidala sa 12 years kuyima ngizoqala lesi engizosiqala ngicabanga ngophuma yonke engenza ukuthi ngiphazamiseke le emqondweni kwamanje phela uphuma ku 4 years naleyo nyanga kufanele uqedele ngaphandle mina angithola ngesikhathi sokuthi ngisayini ngiqedele eminyango ngizoqala ngiqedele isigwebo sami lesi engasibotshelwa kulo 12 years wethu weRobhan abangani bami mase ke njoba ngiattenda kahle kahle ngisaqedela isigwebo ngigwethiwe njengoba ungibona but ngiattenda icala leli ke manje elingakaqedwa nalo ekusafanele ngiyogwetshwa nakulona ngicabanga ngiyophuma ejele because maybe estimate abathi more 40 plus years amacala isigwebo samacala engidlale njengoba ngisashaya lo 6 months lo wesigwebo esidala uyabona ukuthi ngofelele ejele mshana so angisho ukuthi uphathe kabi njengoba ngixoxa istory ngenzela ukuthi kube khona umuntu engisixoxa naye ngoba kule section njengoba ngithathe ngeza la ayishawa inombolo nje ukubona la but suke sifuna ukuthi sizohlala phansi sicabange kahle ngamacala ukuthi kwenzekani ngempela ikuphi la ngona khona ngoba kube ngahlala lama section vele ngiyazi ngisisebenza ngangeke ngikwazi ucabanga ngangeke ngireason yonke lento engise ngireason manje